Shuvyo busibulozi. Mulango ndio tutafungwa. Ni nani mwenye alifanya hivi kabisa mjamaa yetu? Uli tunamalizika. Jamaa inatafunga mulango Mungu. Baze bananituma hapa. Tujiulize na sie babiana. Tunaanza fanya zambi, tushakuwa watu wazima. Ndo mimi nakuya hapa tujue hii Shuvyo inatokea wapi. Bofu. Shuvyo butari bulozi. Shuvyo haiko bulozi bofu. Na kama ni Shuvyo tutamalizika. Shuvyo haikwaki inavamia. Haivamiaki familia bongo bofu. Tutaisha tutamalizika. Mama Hiyo ni kweli. Shuvyo haiko bulozi. Lakini Shuvyo ni kitu kenye mtu alianza kuwa aligusa. Sasa vile si babiana, tuko babiana. Unaanza kuwa luwa mtu wa watu, unaanza kuwa tongoza mtoto wa watu ama ulipiga tate wa watu munjia, ndio vyote vinatukuta hivi. Kwa kweli nasikia haya. Nasikia mpaka kutembea mpaka na mkatie. Kila fasi nakuwa ni sie tu, tukizunguruka hivi ni sie tu, tunaanza zika tu mwingine yote. Ndio mabinani gani tunakuwa nafanyiwa, lakini wewe tunjipatisha haya vraiment wa dunia yetu. Familia yetu inaisha. Kwa kweli mnaleta haya. Maki quartier mzima na sasa sema mwepeke mkono uwali. Simu mkudikonsole kwanza. Mwangalie tu ya kufaa kumaliza hii tatizo. Juu mwepeke kama mwangalie mzee mtaisha mwepeke. Hapana. Baze washatembea. Na wanakuta haiko sie ndo tuko na uwana mfamie. Haiko shie. Mbo mfamie yetu hamuna hata mlozi, hamuna banzi, hamuna nani. Lakini hii ni Shuvyo. Uko nasikia? Hii ni Shuvyo. Sasa inabidi tujiangalie na sie. Mbona ni shida? Na kama tutakuwa makini, tutamalizika. Kila saa tutakuwa namalizika. Bofu. Mimi naona hii mgeni yenu inanishinda. Mimi naona inanishinda kabisa. Nisi tu kufisha. Mimi nilishafisha mara ngapi? Mimi naona sasa vile mimi naogopa, mimi nitarudia tu kwetu Bukavu. Naona hata kabisa vinanishinda. Na